Абыл лахиш бұрын. Сама ұйтағын нүктаққа разу ұзыштан. Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с 74-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Па, Великая Отечественная война тайгана гудзын. Фыды башта иштыр хашт. Ма фыды башта су жонш? Но. Фыды башта саран сарыш ама камрай гыртта. Усы башта хонынс. Штыр хашта уман ама усы хашта тың bir адам тоқ коттой. Водна башта дынжыр дару диш. Ама зыса адам сар диш. Удон юма расы дышты хаштма. Каразияны хушкангая. Ого, ama mahşapat döncürdük başta kısarım. O döncürdük udiş. Erkaş. Махштам иратта, амазурам иронов жагал. Нафада баштау ирштон. Ирштон тау инна баштай хай, варашей. Варашей раждар удиш андар ноджа дынжырдар баштай хай. Уйхондиш Советон садиш. Уршагаута Советский Союз. Кана СССР. Аж мама да бабута ма да дедута райгырдышты Советон садиша. Ама зыса адам сардиш. Удон хонанс Советон адам. Варашей етті мама Советон садишма хауттой сыппардаш баштая. Мана жағам Гурзы, Украина, Узбекистан, Казахстан. Феқшта яғамта. О, жонымысы баштата. Та, ама осы штырхышт СССР удиш, на? О, раш жағш. Ағам раштагыр котта, ама наштыр СССР ма жнагя тықчынов шади мар бабыршта. Ама шфанд котта на жақ яхибакан. Байшынай. Осы жнагу диш Германии. Бабырштой анан қаладжа. Шарда. Адамай жонга дарна коттой. Шахисан шабыр шахазартты баттышта. Уанжа та хатта хакта фажындышта. Ама бабах намгута гуппытакан байдыттой шахазартто. Осы бон. Дуындык кагам июна. Мин фараш шадасы порфыцагам ажы райдытта фыды башта иштырхашты. Внимание! Говорит Москва. Передаем важное правительственное сообщение. Граждане и гражданки Советского Союза, сегодня в 4 часа утра, без всякого объявления войны, германские вооруженные силы атаковали границы Советского Союза. Началась Великая Отечественная война советского народа против немецко-фашистских захватчиков. Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет за нами. Па, ама дыдыр феттай усыбон. Но аж водна марайгурттан. Дедута. Дедудар на марайгурдиш вот. Фала яфыд, ама яфыда фыд. Фенгана фала ма усы хашты тоғдар коттой.
Mağam adam xonins xashton adam. Xashtma bira adam asit. Bira të zëfamardja më feshafti. Bira të nëm të zënik u albajon zështam. A mağam xashton të nësharashtoj, ananom afshat tonë sërtsavan. Alka i xazare darish, kana udish agama dejmak xashtërashtag qisardi kana xashtë qi udish. Nërërashtag ma agam xashton të qi pazhat, udon bira nalshta. Ama shahonam veteranta. Ama djeduji fëtër veteranu? O, ma veteranta nish bira majdanta. Majdanta fadëtën caham adaman, shesh gohzinat të qi bavdështa udonan. Na irështo në sërgjëta ta birash gohzinat të bavdështoj. Ama udonaj avdaj do vëkhashto në shkottoj SSSR kajtarta. Umana ma birash në këtë në të cahtoj. Në nomzë dina laran plite ishqajan ta usë nomrat toj do vëkhatta. Bira qabatëra ma nomzët khashton të maudi shiron adam akshan. Shqepë të koj ku kanam, wadnën rashtag njesh fagozan. Pa, mana televizore së parat më fakashum. Wadu i tasa më vaju. Usë parat khujnë wallahi zhë parat. Ama vaje farashtam maj. Farashtam maj bon tash khottoj wallahi zhë bon. Ujtë khaj ama usë bon sa veton adam bajët toj fëdë bështesh tërkhasht kajfasi uj. Në qabatër fshat zhna gjatarta, ama wadaj nërma usë wallahi zhë bërak bon të nguarshëns, ama jamën qalma fakashëns. Shabita, walkaj khazare darweish aham adam khashtërashtë gjë qisardi ka në khashtët që u diwi. Afashtë të se kanut usërashtë gjë khabar të të khaj, sa ma i zhonat ama ma këroh kanat. Sa vjeton adamı, iron adamı shkëhcinat. U do nërwajëmah shmahima sëram në warjon bashtëje, zuram në warjon në vzhagël, në warjon binoncima. Ka dua khazare ahëm bus khishter të nalish, u ata, u në jargjitën vëdë bashtësh tërkhashtë të khajra zurën kanut.